Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. سید انشاءاللہ یو ځل پوچھا تواضع سبحان الله مړه داسې نه کنه سم د عشقي آواز پوچھا توا سبحان الله لږ نورم په شوق او محبت سره دا کم ملګري ما ته مخامخ ناست دي د خولې نه سبحان الله آواز نوځي پوچھا توا سبحان الله مینا که جرم وي دا جرم به بار بار کوما سم پوچھا توا سبحان الله سو عشق و محبت دا محبوب علیہ السلام سر ساتھی پوچھا تھا سبحان اللہ مینا کا جرم ودا جرم بار بار کومائے مینا کا جرم ودا جرم بار بار کومائے ہر سچ بھی خزاب مینا دا دلدار کومائے مینا کا جرم ودا جرم بار بار کومائے مینا کا جرم ودا جرم بار بار کومائے ہر سچ بھی خزاب مینا دا دلدار کومائے مینا کا جرم ودا جرم بار بار کومائے مینا کا جرم ودا جرم بار بار کومائے دخل جانان پننگ ناموس یما دا ہر سنتے جانان پننگ ناموس یما دا ہر سنتے وے دخل جانان پننگ ناموس یما دا ہر سنتے دل بیچ پدار کوما مینا کا جرم ودا جرم بار بار کوما مینا کا جرم ودا جرم بار بار کوما ہر سچ بھی خزاب مینا دا دلدار کوما مینا کا جرم ودا جرم بار بار کوما اے مینا کا جرم ودا جرم بار بار کوما صادق هغه دې چې تنکړې د خپل محبوب نه قربان هغه دې چې ځنکړې د خپل محبوب نه قربان وای صادق هغه دې چې ځنکړې د خپل محبوب نه قربان پخلا کو هر سړی پخلا کو هر سړی دا وایي چې زه پیار کوم سبحان الله آواز می راځي د ما خیال تاسو هغه شوق ذوق محبت اظهار نشته تاسو غلی غلی ناسي د مونږه مغزره مولان دی لکه د شوق او ذوق اظهارو کې یاره دا خوشاله مجلس ته وختي راځي مونږ ناس دي ناتیه کلام پیش کوي دلته کې ډاک خوانان نازي علما کرام بیان او تاسو بالکل ټس نه مسکیږئ نه مفتی ستار سے توجه مولوی صاحب دی الله غریب کے رحمت کے ہی بفرمائے وہی دلتا کی مقرر او ناتخوان چے دے آغا دا خوالون ازان ڈوب کیا وہی دلتا عوام واللہ اس نہ نکی گی نو لگ دا شوق او ذوق اظہاروں کے پوچھا دا واضح ہوئے سبحان اللہ او کنا شیخ سے محترم تشریف فرمائے چلے کو پتہ لگی کنا چاہو دا شوق ذوق والا خلق ناس دی یہ پخلا کو ہر سڑے دا وائی چیز پیار کوما مینا کا جرم ودا جرم بار بار کوما مینا کا جرم ودا جرم بار بار کوما ہر سچ بھی خزاب مینا دا دلدار کوما مینا کا جرم ودا جرم بار بار کوما مینا کا جرم ودا جرم بار بار کوما یا پیغم برا پاک نبی حضرت میں دے قسم دے ورسرا دیر محبت میں دے قسم دے امتی چے دا محبوب آخر زمان یما یم گناہگار خوشانو چتا میں دے قسم دے پدار بابای ما عشق تو جوارم که منکر می پالسی کئی پدار بابای
بعض اوسم ملګری سبحان الله आवाज نه کوي زم چې الله تعالی د چا خله نه د خپل نوم نو باسي نو به خاموش ناسي او چې الله تعالی د خپل ذکر بچا باندې کوي دا د خپل نه پوښتنه و د سبحان الله आवाज اے پپی دینا کا جانانو مرتدیانو حد نډیرو سیوا لعنت می د قسم ده د ختم نبوت عاشقان توجه اے چې په ختم نبوت باندې قربان شما لوی ارمان د شهادت می د قسم ده چې په ختم نبوت باندې قربان شم لوی ارمان د شهادت می د قسم ده مخلص عثمان وای زیبا نبی سردار شفیع پورز د قیامت میں د قسم دے ہزار عالمان میں خوخ دیے دا بزرگان میں خوخ دیے خوب بالخصوص ملگرو دیو بندیان میں خوخ دیا اور دا علماء دیوبند سره چاچا محبت وی او لار شت پوښتنه وا سبحان الله او دا تکبیر آجا ختم نبوت زنده‌باد تحفظ ناموس رسالت زنده‌باد ختم نبوت زنده‌باد قادیانی مرداباد قادیانی مرداباد انصاری مرداباد اور محترم مسلمانانو دا کم نن بهار چې جوړ شوی دی او د چا برکت دی د کم علماء کرام برکت دی ان شاء الله لک تذکرہ د لداغی کوم دلته به شوق او ذوق اظهار وکیږي کوم کړه خلک پوښتنه دا واد سبحان الله आवाज د شوق او ذوق اظهار هزار عالمان میں خوخ دی د بزرگان میں خوخ دی خو بالخصوص ملګرو دیو بندیان میں خوخ دی خو بالخصوص ملګرو دیو بندیان میں خوخ دی و هزار عالمان میں خوخ دی د بزرگان میں خوخ دی خو بالخصوص ملګرو دیو بندیان میں خوخ دی و خو بالخصوص ملګرو دیو بندیان میں خوخ دی مونږ د مفتی بچیو د هزاروی بچیو د شیخ الګن مدنی او کشمیری بچیو مفتی بچیو د هزاروی بچیو د شیخ الګن مدنی او کشمیری بچیو د شیخ الګن مدنی او کشمیری بچیو دا د دیوبند اکابر خپل مشران میں خوخ دیے خو بالخصوص ملګرو دیو بندیان میں خوخ دی وای خو بالخصوص ملګرو دیو بندیان میں خوخ دی وای زار عالمان میں خوخ دی دا بزرگان میں خوخ دی خو بالخصوص ملګرو دیو بندیان میں خوخ دی وای خو بالخصوص ملګرو دیو بندیان میں خوخ دی پدې اشعار سره ان شاء الله چې یو خلد سبحان الله आवाज نه پاتې نشي یہ د دیر بابا نا قربان مغفور الله نا قربان قبر خوشبوئی چی کبھی شیر علی شان قربان بابا نا قربان مغفور الله نا قربان و قبر خوشبوئی چی کبھی شیر علی شان قربان خوشبوئی چی کبھی شیر علی شان قربان اے مفتی فرید صاحب پرشان مفتیان میں خوخ دیے خو بالخصوص ملګرو دیو بندیان میں خوخ دی خو بالخصوص ملګرو دیو بندیان یا ناشازاد مفتی سے زیبا زیبا مفتی سے پچار صدا کی اسی عبداللہ شاہ مفتی سے شہزاد مفتی سے زیبا زیبا مفتی سے پچار صدا کی اسی عبداللہ شاہ مفتی سے چار صدا کی اسی عبداللہ شاہ
मुफ्ती से और इंशाल्लाह दिल तक बता से मोहब्बत इजहार की गिदाई औलाद पूछती है सुभान अल्लाह आवाज ये द शेख इदरीस से पशान फसीह लिसान में खोख दिए को बिलखुसूस मन करो दियो बन ध्यान में खोख दे वो को बिलखुसूस मन करो दियो बन ध्यान में खोख दे वो ज़ागाल मन में खोख दी द बुज़ुर्गान में खोख दे को बिलखुसूस मन करो दियो बन ध्यान में खोख दे ओ को बिलखुसूस मन करो दियो बन ध्यान में खोख दे और दादी शख्सियत नु अलम इंशाल्लाह दल तब मोहब्बत इजहार और सरस्ता सुकावी और द खल्क द जुलुन धड़कन चनन आगे पर दुनिया की निश्ता हो तस्करे दल तकम ये मुजाहिद नर मौलाना वो दर्द सर मौलाना हर यो बातिल तचिवो अब बिजली गर मौलाना जाहिद नर मौलाना दर्द सर मौलाना वे हर यो बातिल तचिवो अब बिजली गर मौलाना हर यो बातिल तचिवो अब बिजली गर मौलाना और शेख हसन जान साहिब पदिल कुर्बान में खोख दिए वो बिलखुसूस मलगरो दियो बन ध्यान में खोख दे वो बिलखुसूस मलगरो दियो बन ध्यान में खोख दे वो ज़ार आलिमान में खोख दिए द बुज़ुर्गान में खोख दे वो बिलखुसूस मलगरो दियो बन ध्यान में खोख दे वो बिलखुसूस मलगरो दियो बन ध्यान में खोख दे और लगता हूँ चुगाड़म ये हर यो अगयार मन ले नंबर ये हम द्विवले मुनाज़िरे मैदाना द्विदा हर चागट ले नंबर ये हम द्विवले वे मुनाज़िरे मैदाना द्विदा हर चागट ले मुनाज़िरे मैदाना द्विदा हर चागट ले और मजलिस की उमल कर फातनी से तो चुगाड़म ये मुफ्ती नदीम जिंदाबाद बाहर मैदान में खोख दिए वो बिलखुसूस मलगरो दियो बन ध्यान में खोख दे वो बिलखुसूस मलगरो दियो बन ध्यान में खोख दे और पबातिलियो बुलगुजार ये हुक्मराना तिलुगे सियासतदान तिलुगे ए वर्तगी सुख नरसी तो लीडरान तिलुगे तिलुगे सियासतदान तिलुगे वे वर्तगी सुख नरसी तो लीडरान तिलुगे और वर्तगी सुख नरसी तो लीडरान तिलुगे और इंशाल्लाह पदी औलाद बांधे हाजिरी लगे सुभान अल्लाह आवाज ये द जमायत कायदा फजलुर रहमान में खोख दे को बिलखुसूस मलगरो दियो बन ध्यान में खोख दे वे को बिलखुसूस मलगरो दियो बन ध्यान में खोख दे वे ज़ागाल मान में खोख दिए द बुज़ुर्गान में खोख दिए को बिलखुसूस मलगरो दियो बन ध्यान में खोख दे को बिलखुसूस मलगरो दियो बन ध्यान में खोख दिया Al Doha Islamic Sound System Rabita number 0300 5949 296